Ekonomska kriza u Europi uporna je i ne da se. Sjeverne zemlje naizgled se oporavljaju, ali i taj oporavak je gotovo pa nezamjetan. Na jugu ni toga nema. Krizu je, to više nitko ne dvoji, proizveo ovakav kapitalizam kojeg zovemo liberalnim. Kako države članice reagiraju? Tako da pojačavaju instrumente baš tog i takvog kapitalizma. Restrikcije svega osim prava na enormnu zaradu. Liberalizira se tako tržište rada, sva radnička prava, čak i ono prastaro 8 sati rada, 8 odmora, 8 obrazovanja i slobodnog vremena brišu se u ime konkurentnosti i apstrakcija poput BDP-a, porasta ovog i onog i smanjenja nečeg drugog. Radnike se otpušta po američkom sistemu you are fired. Otpuštaju se trudnice, bolesni i slično. I to se zove liberalizacijom. Republika Hrvatska je upravo u postupku donošenja baš takvog zakona. Hoćemo li imati Europu siromašnih ako ovdje to odšutimo? Hvala. Thank you very much. And next speaker is Mr. Browns. Some in my country would say that Britain in the EU is not British enough, and they'd be right. But I'd say that the European Union isn't European enough. The immigration policies of Western member states and the